Sha. Umuntu akwiye kugusiga amavuta sha. Siko kera bayasigaga abana akiri bato babambuye. Yesu! Banze mbe ndetse kuyifura tu. Ibintu byo gusiga amavuta nta nubwo ari ibintu cyatanje ku bantu bazize. Jewe. None uzajya namura na massage. Kuvugana hanze sare. Je massage ndayitanga uretse ko nundi nyohereza n'abandi. What? Wowe unyemereye. Gara nsiga amavuta ndebe ukuntu yansiga. Nkunda amavuta urabanza ukayakora neza fresh. No. Kuzana amafaranga menshi buri. Ni nagucira rwose. Ndashaka kugira ngo usige amavuta ahantu hose hashoboka. Ujya na boss wawe ari bunambona akabona nahindutse. Yesu! Azajya guhembera ukuri. Mugani gufite imagi bihiye. Nibona rwose bari kurwana barwana bashaka ngo nyine. Bra boss niye wabaha pe. Ugize ngo sigomba mari n'ubundi n'umuntu niga. Nase mabyo ndagusigira he. Ahantu hose. Hose hashoboka. What? No. Hose hashoboka hose ndashaka kugira hose. Naho hose. Naho sura mu kazi. Naho hose. Niki ndongera gukora kuko nyine ndahita ndwarira hamwe. Nakubwiye ko ari 10 nayakore mbwira ahubwo ndashyira amavuta menshi. No, 10. Ndabona umutima hose. Mbe ndi guhembwa ubwoni 40. Umbu 50. 50 kwe. Mabusho undi ndahera he? Je undi nanahera. Yesu! Siga ahantu hose. Manza nsiga ibirenge. Manza nsiga ibirenge. Mabusha. Ndikumva. Kumva namize neza. Babaye iki? Kandi kadosigoza ni ibintu by'uburezi. Nagomba ngese ibyo. Mabusha n'imbere y'Imana. Nabaho n'ubwa mbere ibintu mbibonye. Singiye kukubeshya. What? Ubwa mbere pe. Kandi kadorana ni. Basi mbwira nundi kubera ko wambwiye ngo yashire 10 ndasigaye basi. Ndashaka kugira ngo nsige ibirenge nankore na massage hano. Hamugani babitwigisha babitubwiraga ariko. Ese kadobundi wabaye iki kutansiga? Mwabuja. Iwe ziko boss yihaye koko. Ndabibonye. Ariko je nundi ndabizi. Ndabizi nubwo mfite. Ariko ujye ukora akazi uri tayari. Kuvugana hanze. Ngambye ni bishiriho bitanga. What? Hasi nani mari kugukorera ibintu byasaho. Nakubwiye ko ndi buguhe. Naguhaga 40. Ndashaka 10 bese nkanje. Ntabwo wishimye. Ugize ngo kera n'abantu. Akazi kagenda neza nzajya ngira nte nzajya nkoye. Amuje kangasa gutya nanga uriya. Urabona ko amavuta mba nisiga bahenda. Amavuta ubundi niyo mpamvu mugira umubiri umeze gutya. Ngira hasenkani yakura kwese. Ariya mitenyare. Ariko ubundi none mwereka ibintu tuzakora. Kimwe ubwo twakorera iki kado? Ko nyine ntabwo wabyemera. What? Twakora ibiki? Ntabwo wabyemera nicyo kibazo. Twakorera iki kado? Kandi bakorera amafaranga yemerewe ku muntu. Yesu! Siga ahantu hose. Ese ko mbona utansiga ahantu hose bimeze bite? Oya, aka kaguru ndi kukanogereza. Siga na hano, urabona ko hano haje umweru ukuntu. Mabuja we. Do, ubundi ugenda ushyiraho amavuta none urumva bigatukura kenshi. Sha, umuntu akwiye kugusiga amavuta sha. Siko kera bayasigaga abana akiri bato babambuye. Yesu! Banze mbe ndetse kuyifura tu. Ibintu byo gusiga amavuta nta nubwo ari ibintu cyatanje ku bantu bazize. Jewe. None uzajya namura na massage. Kuvugana hanze sare. Je massage ndayitanga uretse ko nundi nyohereza n'abandi. What? Wowe unyemereye. Gara nsiga amavuta ndebe ukuntu yansiga. Nkunda amavuta urabanza ukayakora neza fresh. No. Kuzana amafaranga menshi buri. Ni nagucira rwose. Ndashaka kugira ngo usige amavuta ahantu hose hashoboka. Ujya na boss wawe ari bunambona akabona nahindutse. Yesu!
azajya guhembera ukuri. Mugani gufite inkongi ibihiye. Ndabona rwose baba bari kurwana barwana bashaka ngo nyine bura bosi niyo wabaha pe ugize ngo sigigomba mari n'ubundi n'umuntu niga nase mavyo ndagusigira he ahantu hose hose hashoboka. What? No. Hose hashoboka hose ndashaka kugira hose. Naho hose naho sura mu kazi. Naho hose. Niki ndongera gukora kuko nyine ndahita ndwarira hamwe. Nakubwiye ko ari 10 nayakore mbwira ahubwo ndashyira amavuta menshi. No, 10. Ndabona umushimo hose. Mbe ndi guhembwa ubwoni 40. Umbu 50. 50 kwe. Mabusho undi ndahera he? Je undi nanahera. Yesu! Siga ahantu hose. Manza asiga ibirenge. Mabusha. Ndikumva. Kumva namize neza. Babaye iki? Kandi kado sigoza ni ibintu by'uburezi. Nagomba ngese ibyo. Mabusha n'imbere y'Imana. Nabaho n'ubwa mbere ibintu mbibonye. Singiye kukubeshya. What? Ubwa mbere pe. Kandi kadorana ni. Basi mbwira nundi kubera ko wambwiye ngo yashire 10 ndasigaye basi. Ndashaka kugira ngo nsiga ibirenge nankore na massage hano. Hamugani babitwigisha babitubwiraga ariko. Ese kado bundi wabaye iki kutansiga? Mabusha. Iwe ziko boss yihaye koko. Ndabibonye. Ariko je nundi ndabizi. Nubwo mba mfite ariko ujye ukora akazi uri tayari. Ngambye niba bishyiraho bitanga. What? Hasi nanjye mari kugukorera ibintu byasaho. Nakubwiye ko ndi buguhe naguhaga 40. Ndashaka 10,000 bese nkanje. Ntabwo wishimye. Ugize ngo kera n'abantu. Akazi kagenda neza nzajya ngira nte nzajya nkoye. Amuje kangasa gutya nanga uriya. Urabona ko amavuta mba nisiga bahinga. Amavuta ubundi amavuta ni ahantu wapfa niyo mpamvu mugira umubiri umeze gutya. Ngira asenkani yakura kwese ariya mite nyareko ubundi none mwereka ibintu tuzakora kimwe. Ubwo twakorera iki kado? Ko nyine ntabwo wabyemera. What? Twakora ibiki? Ntabwo wabyemera nicyo kibazo. Twakorera iki kado? Kandi bakorera amafaranga yemerewe ku muntu. Yesu! Siga ahantu hose. Ese ko mbona utansiga ahantu hose bimeze bite? Oya, aka kaguru ndi kukanogereza. Siga na hano, urabona ko hano haje umweru ukuntu. Mabusha we. Ubundi ugenda ushyiraho amavuta none urumva bigatukura fresh. Urumva? Mabusha. Akado ndabona na bya bitanu ndi bubishiraho biri buzo kubera. Gende mubi cyane. Ndabiguha pena. Ubundi nureba suzi ko insake ko nibisi ibiri kwiyaga. Niyo mpamvu banyise gasake. Yo nakubitaga abantu nakubita ku byanwe. Gasake gende. Ukabasirimura. Abuna nagusimura guhita ubona umugabo. Nkuko ufite undi mugabo wahitaza abagabo nka bane. Bakaba baragutwara. Yesu! Niyo mpamvu nanjye kado sinzigera. Nta bintu byinshi bagenda bagutwara. Mabusha. Mbona siga ahantu hose neza. Mabusha. Neza cyane. Mabusha kamubwira sivyo. Ndikumva bikomeye. Nyine. Gahunda nyine baye ikibazo nyine. Ntabwo nakoresha. Gahunda baye ikibazo. Cyo kibazo. Nyine ukubona gahunda nyine. Sugize se usho. Ona guri usho ngure gahunda kunya byaje. Nyine wowe byo ngigireka tunani wacu. Ko na bosi inshuti yanjye tukamwereka. Umwana koko. Yesu! Sigamba amapantaro acitse. Nyine mva mubwire sibyo. Mva nyine mubwire Mabusha. Pesa ngwana ngo rutondo twakugiye hano. Twihanagurira pe do. Ariko Kado nkorera akazi neza nkishima buriya. What? Kado. Yo. No, kwimana pe. Ari Mabusha. Usigaye nkora akazi bikancira. Urakuva nsiri muri none ukangurira kino gifone nyine.
nagiye ndavuga nageze mu rugo none baravuga ngo ibintu bya WhatsApp ntabwo barizi. Ndavuga ni kabisa giye muri none mama narambwiriye kamubwira mu mutegurira. Gira gutya nyine wa muja mwanza kumusura. Ndi tugana turi kureba na mama ikavuga kuri kuri. None ndashaka kugura telefone. What? iPhone. iPhone. Biro bita ngo ni bino binini. Binini cyane. None se mabasha. Hari akantu rero nakuguriye nshaka kuguhereza. Akantu nguriye. Ngiye kuguha agacupa ka Mitsingi urakabasha se? Gacupa. Ka Mitsingi. Agacupa. Subize se nyine nakamukunda kujya kuryama. Akaza ko akarangirira mu gikoni byagenze neza. Kiko fresh. Filiti yarana kubisariya. Mayonnaise nategeye ku meza. Inyama wazikaranze. Salade nakakubisara fresh. Nacyandi wamwe mu mfuri. Ubu namaze kujyanika nta bintu byinshi. Yego. Wamubwiye message ndavuga message ningiye gukora fresh. Nanjye noneho reka nkugurire Mitsingi pe. Niba urukundo. Ndayikuguriye kubera ukuntu umfurira amakariso neza ukayakesha. Yesu! Ibintu byose bikabiri ku Iyi nzoga ziko papa. Nagize imyaka 90 atarayigura. Iyi. Indi nzoga yawe ngo yaguraga 70 kandi afite inatayigurisha ngo nayigura. Kuvuga ntabyo. Shakado gasome pe. Ndongera amasaje. Iyi ntabwo nabyemera. Icare mwere. Ubu none nje kukwereka uburyo ndi mu bayi. Mabusha. Karame kandi.One biri kuzamuka. Ubundi iyi nzoga iri kuzamuka. Ariko ni kubita ikintu bise niba ari umusembo niba ari iki. Ayo bita ngo ni pandora jiponi iki ariko ingiye ubundi irazamuka gutyo. Nagaho ni kabira. Zamutse. Zamutse yagera hejuru ngane subirayo ntabwo wagerayo. Ngahita nyireka. Basta nyireka gahunda kuni igizamuka. Numva izamutse nka shorongi. Ikazamuka nkavuga ngo nagira usera. Ngamahuje nambwe asongera usera. Numva nyine kubikubwira uzo wawe bishonera. Akado hari utuntu hano nabonye twakugiyeho. Yesu! Haguruka mukorere neza ndabona ntabwo njye kubisigura mu gitondo. Uheruka gukora ryari kado? Reka nkwereke urumva? Ubundi uheruka gukora. Uheruka gukora. Uzi ko ujyanye ibyo imbere ya boss akayavuga. Reka nkwereke. Uheruka gukora ryari? Reka nkwereke kandi abona. Boss baraje. Kanze. Wowe utima ndara. Ubuzima kandi usigaye nkora akazi neza nk'ishimwe. Nkora akazi neza ukishima. Kunkora utuntu ukadukesha. Fresh. Ibyo ngibyo ni ibintu ni akazi kanzanye ubundi ibyo ngibyo. Ako reka mubwire sibyo. Akamere sibyo. Nese kandi imifuka yavuyemo se. Imifuka se nayaje. Ejo bundi ndifata mitamishi mari. Mari ndayitsimba. Ndayitsimba ndayimwisha burundu niyongera kuyibona. Ndaje gene kubwira. Uzi impamvu? Uzi ibintu tuzagiye mabusha. Ndikubona wa mukobwa wari ugiye kugutwara nyine. What? Kaje. Boss. Waraje kugutwara boss. Mba ndahagobotse ndavuga ni reka nabumvishe. Ndamubita bibiri. Yarange munabikora. N'ubutuna. Ukuntu kutuvumbi nimaro kubera bari mu masoko. Amahuje dore ikintu kindi mukundira. Dore ikintu kindi ndagukundira gihe. Nuko ufite munda tengira indazi. Uyo munda we ndakunda bizingira indazi. Dore indazi kuna bana bari kumwe. Do. Tayi. Ikintu gashi. Boss yarihaye. Ubuzari nkanje. Nakoba ntabishobora. Mfite ibishobora. Namucisha sindajya Dubai kumfasha miliyoni igenda ahita mujyana Dubai tukabayo umwami. Asa kutatonye gusoma. Yesu! Simana nikoze yiko fresh. Ariko hari ahantu wasigaje utasize.
ndashaka utsigira na hano hose ukankora massage no kutubere hose kumabe ibibere remera bari kwitafeje nzayisiga inyeretse ingonga bari kufeje kado komujemba do aho sinahasize ubu ntago wagerageje cyane ariko hari ahantu wasize ubwo se ni nabo nasize ubundi cyane hose makubita finali undi wese we finali hari akantu nshaka kukwereka ako boss yamubwiye tukabona what boss boss mukatabina nunga bina abina ndeke kimana akora ahubwo fata amavuta nkwereka ahantu nsigira fatamo fata amavuta sinasoje mabuje fata amavuta nkwereka ahantu nsigira